Mirovahi bi milyonan salan e li ser gerstêrka ku em lê dijîn hewl dide ku jiyana xwe bidomîne. Di vê rêwîtiya milyonan salan de ji esîmanên şîn, heya deşt û çiyayên bêsînor, hewa, agir, ax û av bûne çavkaniya jiyana me. Ji kurahiya behran heya qontara çiyayan, ji çolan heya daristanan, her zindî û nebatên ku wek van pelên ku ketine li ser xakê, bi saya van elementan dijîn. Genim jî wek hilberîna herî kevn milyonan salin ji aliyê mirovahiyê ve tê çinîn û çandin. Ev aşên ku hûn dibînin yek ji encamên lêgerîna bikaranîna genim e. Ya ku vî aşî taybet dike jî ew e ku bi avê dixebite. Herçend aşên ku bi avê dixebitin di sed sala me de îdî hatibin asta tunebûnê jî, li gundê Peranîs a Colemêrgê ev aş bi hevdengiya avê re zêdetirî sed salê ye bênavber dixebite. Bi dehan salin şêniyên Peranîsê bi saya vî aşê avê ji genim ar bi dest dixin. Di nav bêdengiya xwezayê de deriyên aş bi dengê avê ve wek hembêza vekirî bi salan e şixuliye. Navê me Cengiz e, soyadım Arslan e. Navê gönde Peranîs e. Eski ismi yani Peranîs e. Navê jî Bağdaş köyü e. Gönde Şêsmal e. Em heyvancılık yetiken, hayvan xwedan dikin. Em paz xwedan dikin. Gundê me rexê me ew rexe milê Başkalan kevtî, Başkala terefiye. Az bi te bêjim ew milê me kewte rexê mûr İran e. Kewte milê İranê ve mûr re pişme. Milê me dijî zaten gewer e yani kewte milê gewerî. Çewra me hûn gundan dibêjin Suratanî yani çewra ra dibêjin me Suratanî. Li derveyî aş sewalên bêdengiya xwezayê guhdar dikin, wekî aşê ku dixebite bi dengê ava ku dibihêzin be dîtbariyeke rengîn derdixin holê. Li hundirê aş jî dengê çerxên aş ên ku av û wan dide şixulandin tê bihîstin.
دوم محمد امین آسلون اسکاری حاجی کرم پرونیس نوی عظامی کشود بیجنی برای با پیری مهندی زیرایی بوم اجا کوله کشون گلاتش پارات کرد با پیری مهندی زیرایی بروزی دو سه کشید گرفت اجا نه دارون مالا کشو اما بلکه انا نوسکی 100 سال 200 سال بید و گنده دو بینه اصلی خوش ام هرکینه هرکی هاتینه اصلی خو ام هرکینه ام هاتینه و گنده دو ایده ام هاج و شامیش بینه ام هرکی هاتینه ایده ام نه سا او پنیونیشاتی ام پنیونیشینه ام یه مولا خراتی مصطفی زیدون ام گلون ام گل زیدونلرونن اول چند سال اجی ام بو گنده یاشامیش بین از بیش متا شست 5 6 6 سال حتی 6 سال عمري من دوقز علي 6 دوخم لما بالي 6 سال عمري منه هندي از بو ما شوناتي كي يا حيواناتي كي يا جود مريج شوناتي وخالكيش مناكي صف حيواناتي خو مخدو كي 300 بازم مخدو كي انها مهلو 6 حوتي بازاي بچكن مجي ابونه سولاكا او هياري چگنه بو خود سلامتی بو چوز قوتي چدوهره هوتيني هر اکی مدعاتون کی یا بو پنجم مدعات کی یا یهی مو جنکه خوب بین نشون شهدار نخوری از موی مالی را شونات کی یا مچه شوناتی چه سان چنه خد عشای برادویا هندی مرو رنجبری بکد نکد قرانو تاریخ خونده مچه سا چنه خد و گنده دو برکه نه یکی ترپونو میچیشم نه یکی شولو میکردم چه سا چنه کد یا ها بوما نه کیم کیا نه زیده کیا نه بسی بوما نه متری خویا ها بوما آشی کو ایروژی دخبته نیزی 100 سال بریان ها جعالی باپیر جنگیز و هاتیه وکرن او اف سینفشن اف آش گنم دهیرینه. او آشه او 20 سال از خباتی تید کم بریا هنگی 8 سال آل امری بابی می بیا بابی می 8 سال نه آشه دواشولی بریا بابی میشی با پریم دواشولی با پریم میشی چند سال امر کرمی یعنی 300 سال رو یعنی 300 سال رو چند از یعنی او نزانم ها تاریوی نزانم چنده یعنی تاریوی زیده نزانم یعنی از یه زمان یا من دیدی یعنی بابیم با پریم دو بابیمش دو همه اول 20 سالانه ادم شولی او آشه با پریم چیکی یا هیچ تا زمان صفحه که بونه فقیره هبیه یعنی زمانه که گلا فقیر بیه نشونه گنمی خود کیوه ببن هموان زوی خود چاندینه پی گوجوته گاه بونه جوت بونه زمانه تابی که هنگی گنمی خو همه لیره قطعه اینه همه را اینو اینه لیره بخو فقیره هیره اینه یعنی که اینه آر بو پچکید خو فرق آوه زیده هیا نه آشه نانیوه کپکلیه هم کپکلیه هم جدیده دهره نانیوه زف خوشه آشیدنی یه جریانی تابی که به نانیوه چره یعنی نوع تخوارنی نانیوه نرمه دیاملی مثلا چهار ما هچی تید تورا او زاف خوشتی یعنی نانیوه دیگه زاف خوشه خودی آش جنگیز جبر آبوریا گوندین در دور نباشه آشی خواه به بردیلا پره ناده خباته
جشونا پره وکی ریبازه که کون به بردیلا گنم آردهیرینه. او جی وکی باو و باپیره خواه به هیویه و پشتی وی زاروکین وی جی درین وی آشا آوه هرتن وکری بهیلن و هرتن دنگ آوه جوه آشیبه. داودوني قندي ما او قندي ما ده قندي هر ده قند تنابره والله بريم تونوم زيدان بس 24 ساعت 200 300 تنكه دريد خست 300 تنكه مدق طبي نه حقي مزي مشي امرا كيم راد كان آشي الکتریکی 10 تنکه کی راد کن ام 20 یکی در کن والله بنا ملتی و رقم فقیره یعنی چاندن و داستان گون هیا بنا هندی ام همه یک دیگه چه میشته کن یعنی تا به گله رو چنینه نه از بین مطاف زمانی گله رو ها گله رو زمانی چنینه اما ما دوست تور به آره اکی بخوله رو گم بود پچکه خوب بزاری خوب اکی تشتکی هن کارها زیده چنینه معافات کی زیده چنینه یعنی یا فقیریه گنم هکه موجود به نه بید گنمی گندی ماتی چه درانو هکه او مزروی می هنم مثلا او ها بید امسی اوندن از گنم تانیکه و بار حتی 12 تانیکه حتی 13 توید هن قدر گلروی هیا گلروی باشه ولی او ماکی ما ام گیو درون ام اونجا درون ام پازه خویت کن وقتی که مسیسات پاس خودون تکر ولی مسیسات پاس خودون تکر هم بروی میش بچو بروی میش چور رحمه خودی شول ند که متنی دبرو سیسات پاس درون هندی خالکی روش یا شول که من شوی شول تک شاو روز از اون درونه باقی از چه نبی 10 ماه سالی از 3 ماه هم اوش دروزون باوش خودی اوشم دوشولی کرمون من میچورم من خودی ماتیش که وقتی ما دوشولی ساعتی چه جوناتی شد 12 تانی که گنم ماتیرو ولی هم نه باخمو نو کن پیکو کشکه ماهوتی پیکه دیت کشکه ساعت و چه به جایانی و ها خلوت کن ولی اجا اکا باخمو باش بکن آره والله هر پرچین آش جبو ریک و پیک بخبته روشت یک به یک دین تعمیر کرن و پاکش کرن. هکه اف یک پیک نه هتا کی دزانه بلکی جی اف آشک وک برماهیه که دیروکی ایرو جی دخبته ایرو تونه بویا. اشتری لیال خابتم یعنی و از تجربه کاری خوب بکم اولادی خوب بکم ایوادی اشوم درونه سروا بابی ما دادی ما تصمیم بابی ما که بابی ما تصمیم کردم تصمیم زاری خوب کرد والله سر belki 100 سال دی بچه belki 50 سال دی بچه اولی باخمه یعنی 100 اگر که کریمه برای خود دنیدی بچی نه برای خونه دنیش نوچ از هست کم برای خوب دنیدا چون که اصلا کی زودا و یه به یا 100 سال مرو خلانا که بابی مهلا بومه اجی نه این دوامی پیت کم اجا پشت بابی ما یعنی چون که وصیت نامده های بابی ما بابی ما که وصیت بابی ماش بومه وصیت که یگوده دستگاه من تو خلانا که دازانی اجی نه نیوات آخر که نه دی اساق نه او ذاتم الطاونية بيني أو طاونيتي بني مورتي أو تشامتي جا تبي والله جوابيشين هاجنا تشيكيري هم زورا مران دخابت زورا مران تشيت كان تبي هم تشيت كان خبرت وأوايا هم أويد جرني دنا شولي جاني مليت كان دنا شولي يعني يري باخمي هنا يعني إيشيو باخمي إيشيو زعفنا باخمو هم نهدر اونجا که سعید رات کرد تیشت بیشنه هم تیشت کرد چکوش لشیله هم تیشت کرد یعنی باقی ما بنیمه هیا بلیاری و فلانی و اوی و هنه بنکی و هنه فلان هم یاد کن فلان دکن وای دیسا توریکک با آر هات تجه کرن و دریه وی هات کردن.
دور هات هێرینا genimên din. Aşên avê yên ku berê di hilberîna arda dihatin bikaranîn, bi pêşketina rêbazên teknîkî ve îro îdî wek berhemên kevin tên dîtin. Bi gotineke din, ev aşên ku di zemanê xwe da bi dengê ava gur dixebitîn, îro di nav bêdengiyeke Kurda mane. Lêbelê aşê li gundê Peranîsê wekî bi înyat bi hevkariya avê hewl dide ku li ser piyan bisekine. فرقیت اوه اوادی پی جریان شد که اوه پی اوی تابی جریان زیده سرد دو شغلی او ده فرقلی ترایانی ها فرقا اوی ها او ده جندین یعنی آریوی گرم ناکه اوی ها تازیه آری جریان کله وادی دو دستی خوب بده بس کله تابی دو سوژه یعنی فرقیت اون ضعف ها سنه 93 وان 3 هاویان 4 هاویان شهر رو جول لکه 4 ساعت شول لکه نه 10 روز نشغل روز و 10 روز یعنی گرم چه نه گرم هم بعد شول که یعنی 22 ساعت شول که اما ما گرم تیرن ام کروس کام تیرن کروس دید زانه کروس کید جهج هم ده تیرن یعنی این نانی جهج چیده به هم کنه جهج یعنی سالا کی پار هنده جامیر هاتن گونه ما گو امی آش دکنه آش تعینی واکو یه چری گو امی کنه آش تعینی ولی مجی قبول نکرد مگو آش می فقیه وان گندانه فقیه از همه گرمی فقیه پیرم یعنی یادی تم پایه زیده نوید خیمه 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 فلکه خیمه فلکه چما ایرو مکه کنه منا کنه را کن ایمو مگه پاسنی تونی مالا کنه بسمی ودا که بدنی مال برخواد ترکا جرینه سيسي وشغلاتي بجعلي خلامي منو تولز بكبلازنا ناخذ جنا ودبولا خاني دوشكي قنيجي غادينا ناوي بروكي عاشقي فلايا أودني وزني مليشة بيودني وزني مالاي راسي آخاي واخ ملكي تنشمو إلو المكي تكوني ما نكون راكي فلكي Thank you.